Swastiastu. Nggih, muali malih ring channel Titiang Nurena Arts. Nah, sane mangkin Titiang sampun sareng adik Titiang. Nah, niki Komang nggih. Nah, Komang jagi melajah ngelukis prasi nggih utawi ngelukis ring lontar. Nah, ring IG Titiang akeh sane motaken beli apa gen alat ajak bahan ane anggon melukis di lontar. Nah, mungkin jagi icen tiang tutorial. Nah, siap mang? Nah, pertama ini bahan sane anggen. Nah, sampun pasti nggih. Sane pertama nike pasti nganggen lontar. Nah, lontar sane anggen titiang nike biasanya nike tapi ketah nike sane nenten medaging lobang ring tengah nggih. Nah, niki lontar sane kosong nggih. Cuma di samping manten nenten lobang. Nah, sekadi niki. Nah, lontar niki susun nggih sekadi lembaran kertas nggih disusun sekadi niki nggih. Nah, sekadi niki dados kaanggen dados anggen napi ostane plaster nggih pangaluh nggih. Nah, niki anggen plaster nggih sekadi niki. Nah, selanjutnya nih usan lontar niki wonten pengrupa niki pisau nggih. Pisau tiuk gitu nggih sane anggen nyurat ring lontar patah mungkin kaanggen ngamar ika patah nggih. Iki sampun. Nah, selanjutnya nih alat tulis sampun pasti nggih. Nah, alat tulis selanjutnya nih tisu nggih. Kemiri utawi bahasa walinya tingkih nggih. Niki sane anggen menghitamkan utawi nyelemang rikalane sampun iraga ngambar gitu nggih. Nah, nika manten ini bahan nika manten nggih. Nah, untuk proses nika tergantung nih nggih. Niki butuh latihan nengten presida langsung nggih. Wonten teknik-tekniknya nggih. Pertama iraga ngamar rumun nggih nganggen pensil nggih ring lontar puniki gambar rumun napi sane jagi ke gambar nika nganggen pensil rumun. Nah, sampune nganggen pensil wau nganggen pengrupa. Usan ngamar nganggen pengrupa sampun nika jagi dihitamkan utawi kaselemang nganggen tingkih utawi kemiri. Nah, tingkih punika sekadi niki sampun dibakar nika selam nggih katunu masa Bali nggih. Nah, sekadi niki. Nggih, wantah sapunika kide tata cara miwah piranti sane kaanggen ngelukis ring lontar. Nah, niki akide sane presida kakaryanin oleh Komang nggih. Nah, niki lumayan niki nggih, lumayan becik niki nggih. Nyadiakeun wau pulih kalah akide. Nah, niki Komang nggih sane mudi. Nika wonten tips anggen melajah
melukis ring lontar. Nah, ke pertama kalau raga jaging melukis utawi ngamar ring lontar, ke pertama iraga patut nyagayang alat-alat sane tajam nggih. Niki nenten ada spuntul niki patut tajam nggih utawi tajam nggih. Nah, pengrupa niki presida keangen sekadi megang niki sekadi niki dados balik sekadi niki nggih. Nah, niki sekadi ring ngambar ring kertas nika wenten gradasi ring lontar taler presida makarya gradasi tergantung yening keras iraga kenten neken nika tebal yening nenten keras nika dados agak tipis kenten nggih. Nah, jadi patah sekali ngelukis ring kertas utawi ring buku gambar kenten nggih. Nah, lantur senai kaping kalih yening rekala ngelukis nika nenten dados uber-uberan nggih. Niki patut sabar kenten nggih. Kalau karya lukisan niki patut sabar sandukan yening engal-engalan atau geson makarya lukisan sinah lontar niki pacang uwek kenten nggih. Sandukan lontar niki tipis nggih. Taler iragam karya neng angen tiuk nggih utawi pengrupa niki. Nah, iraga pantut alon-alon ngangen rasa nggih. Nanging sederung ngelukis nika patut dumun iraga napi modue contoh ngeten nggih. De contoh lukisan napi sane jagi gambar ngeten. Selanturnya niki sarang sami pastika presida karya lukisan ring lontar. Jadi astun wawu melajah pastika tiang yakin pastika presida nggih. Sake wanten patut rutin ngeten nggih mapawuru melajah ngelukis ring lontar. Nah, niki lukisan lontar niki nenten je mewah ngenten nggih. Nenten mewah kakaryanin sapa sira manten pastika presida makarya lukisan niki. Watah sapunika kawentenan vlog puniki benyang pungkuran minap yang jagi makarya vlog indek lukisan lontar niki. Nggih, indek napi wastane sapunapi ngawinan iraga patut makarya utawi melajah ngelukis yang lontar santukan niki silih sinunggil budaya iraga nggih. Niki silih sinunggil budaya sane patut lestarian nggih. Nah, niki pinih becik yening kekaryanin ring generasi mangkin utawi generasi milenial. Nggih, dumunan nika wenten prasi-prasi skade satwa nggih. Nika asiki lontar nika menaging satwa utawi gambar sane mangkin wenten modifikasi sekadi puniki dengan menggabungkan niki dados sekadi melukis ring kertas sekadi nika. Nggih, iraga mendadas nak bali patut nggih, patut sane pertama uning dumun majang napi manten budaya iraga. Sane kaping kalih iraga patut melajah nggih. Nah, titiang riki taler kantun melajah niki sareng ngaden titiang ikomang nggih. Nah, banyak ukuran malih wawanin kirang langkung ampurayang yang sinap antuk paramo santi nggih. Om santi santi santi.